Kesê Mesîh ji bo ku em bibin bawermendên rastîn, divê em bi Jesûsa Mesîh bawer bikin ku ew kî ye û bi jiyana xwe mirin, vejîn û vegerê ji bo me çi kir. Nivîskarê Namaya ji Ebraniyên re bi firasesta prensîpê dest bi axaftinê kir. Kesê Îsa Mesîh. Rast e em nizanin kê ev nam ji Ebraniyên re nivîsandiye, lê em dikarin teqez zanibin ku ew bi rihê pîroz dipeyivî û em dizanin ku Îsa Mesîh kî ye. Warin em beşa Ebraniyê yek bi ayeta yek dest pê bikin bixwînin. Klîpekî pir xurt Xweda piştî ku ji bav û qalan re li ser pêxemberên berê bi gelek jeleb û awayên diaxive û li vir ji qala pêxemberên peymana kevin dike. Mirovên Xwedê yên mezin yên ku pêşî axivîn paşê nivîsandin. Kesên mîna Îşaya, Yeremya, Îsqîyel û Danyêl em ji wan re dibêjin pêxemberên mezin. Di nav wan de pêxemberên biçûk jî hene ku ew jî gotinê û nivîsandinê em ji wan re dibêjin biçûk. Ne ji ber ku ew kêm girîng in, lê ji ber ku rêwêtiyên wan biçûktir in. Pirtûkên wekî Hosqiya, Joel, Amûs û Obadiya ku ji hêla pêxemberên peymana kevin ve hatine nivîsandin. Yûnus, Mîxa, Nahûm, Hebaqûq, Sefaniya, Hîgay, Zekeriya, Melaxî pêxemberên ku nivîskarê Namayê behsa wan dike. Dema ku dibêje Xwedê piştî ku bi rêya pêxemberên berê bi bav û qalan re dipeyivî bi gelek awayan. Piştî vê yekê dibêje di van rojên Dawî de bi me re peyivî û em li vir dibînin ku rojên Dawî dema ku Îsa Mesîh hat ser rûyê erdê dest pê kir kurê wî û bêguman li vir rûniştiya Îsa Mesîhê ku ew afirandiye û li vir em gotinên di derbarê Jesûsa Mesîh de dibînin ku wî dike mêrazgirê her tiştî. Wî dinya jî di nav wî de afirand yê ku ronahiya rûmeta xwe û sûretê madiyan xwe bû û bi peyva hêza xwe her tişt girt. Piştî ku xwe wekî paqijkirina gunehên me nas kir, lê jem rûnişt. Dest rasta yê mezlûm li jor ji melêketan re mezintir bû ji ber ku wî navekî ji wan çêtir mîras kirt. Klîp pir xurt e, ga em jî nêz ve li hev daxuyanan binêrin û wan ji besên din yên nivîsara pîroz piştrast bikin. Di beşên duyemîn yên peyva Xwedê de heft gotinan ravekirinek heye. Em dibînin yekem Xwedê kurê xwe çêkir û yê di duan ji bo her tiştî Xwedê kurê xwe kir, mêrasgirê her tiştî. Her hewcedarî her tişt ji Îsa Mesîh re ye. Ji mar du Xwedê ber tişt bi Mesîh afirand me di Namaya ji Kolosyan re behsa vê rastiyê kir, lê Yuhanna Resûl di ayeta sisiyan de ev gotin got, her tişt bi destê wî hatiye çêkirin û bêyî wî tiştek çênebûye fehmî. Warin em vê vîdyoyê bibînin ya ku agahdariya li ser girdûnê nîşan dide ku bêguman ji têgihîştina me ne. Pêdivî yê ku deng li vir werê tomakirin di gerdûnê de tiştê herî mezin çi ye ew pirsek hêsane xuya dike. Li bersêva wê ecîb tehlî heve. Di van demên Dawî de min delîl dît ku îsbat bike ku tiştê ku em difikirin tiştê herî mezin bû, derket ku naya herî mezin im. Bi xêr hatî, ev Jacqueline Howard e, erd mezin e. Lê mezinahiya wê bi heybara herî mezin a jerdûnê ya ku ji aliyê me ve tê zanîn nayê berawirdikirin. Roj pir mezintir e, qede wê têra milyonê gerdokenên jîhanê dike. Lê rojê li gorî hin stêrkên din yên galaksîya me pir biçûk e û em dizanin ku galaksiya me, rêya şêrî tenê galaksiyek ji 200 milyar galaksiyên gerdûnê ye û gelek galaksiyên din ji galaksiya me mezintir e. Lê galaksiyerê herî mezin ji bo tiştên din yên gosternas pê rûberû bûne pir biçûk in. Bi salan astronom piştrast bûn ku ew
هی بیرا گو بناوی دیواری مزن تیزانین مزنترین هی برا ناسکری یا گردونه و کوما مزن گلاسکیان دا یندن ماده کوزمی یک فرق 4 میلیارد سالین روناهی لسر هفه. لی دوان دمین داویدا استرونامان هاوجدارین هین مزنتر کفش کرن. چاوین خواه لدیوار پولا مزن یا هرجولس جورانا پیروز بکن گو فرهی اوی 10 میلیارد سالن رونیه دا ما بستا ته چیه ده میلین شجده لپی 22 صفر و اگر ام بلیزا رونهی بمشیانا جبو گو ام جعالیه که در بازی عالیه دن ببن جمرا 10 میلیارد سال لازمه احتمال هیا گو اولا شهری مزن یه گردونا ناس کریبه و تاني هبونا ویجی بو سترناسان تفلی هاویک مزن چه کریه. اف دیوار او قاس مزن و گرسه گونه تاني خواستن جیبه. دما گو ام لسروه مجاری ده زرن ام وی ده تگهشتن اخواه یا مرووی دا ببینن. لیا گرینگ اوه گو ده بیوه خوده دا هاتیه نویساندن گو به هر تشتیره سایا عیسی مسیح هاتنا آفیراندن و باوری اما اوه گو اف حوجداری دما گو خده عرض و عزمان آفراند هاتن دیتن. لی ام جگوتن یوحنا دزانین گو یک جوان تشتان تنه و او ده عیسی مسیح دا هاتنا آفراندن و نویسکاری نمای پرانایان را دخوازه گو ام بزانین گو عیسی مسیح کیه. جمار سسی ام بسای مسیح رومتا خوده رومتا وید بینن ماوان گوتن ده یوحنا یک 14 دا دخینن و پیز بو بدن و دناف مدارونشت و ما رومتا وی رومتا گوشباف یکتایا بکرم و راستیه تجدید. لعبرانین دا پیوا کابود و پیوا یونانی دوخا یه گو پیوا دوخولوژی جهاتیه گوته واتای رومت کرن خوده رومتا وی سیرودکا خوش های گو جعالیه جاک های فورد و هاتن نویساندن و دبیجه بکفن سجده مرزای و او تیدا نشان ده گو ایسا براستی کیه جمزناهی خورا سجده دکا. همی رومت هیز و پسندانا ایسا مسیح هیا یه گو نامایا گو جعبرانیین را ده دربار ایسا مسیح دا جمرا فده بیجه. او جمار 4 خود جوهر و صورت خواه بریا مسیح کولوسی دا 1:15 دا اشکره کر گو صورت مسیحه خدای گناه دیتن نیخوری همو افراندنه صورت وی و افراستی جی تگهشتن ما نایه. جمار 5 خود گردون به هزا مسیح هلدگره کولوسی 1:17 یگو هر تشتی تیدایا بی هزا مسیح هر حوجداری دهیله و جهولی را دبب. اف ایسا مسیح و یاگو نویسار نمای جبرانیین را دبیجه. جمار 6 ایسا مسیح جبوم گناه دنیای بو قربان مزن و اف مجار پر کسان دمینه خدای مزن و خلاصکار ایسا مسیح جی مخلاص دکه. پتروس 1:18 گوهون دزانین گوهون بخوینا به جومردی وکی جبرخکی بی قصور و بی پیس خوینا مسیحه کتاب جمره ده بیجه گو بی رجاندن خوینه عفو نابه و ایسا مسیح جبو گو گناه دنیای راکه خدای مزن یه گو گردون افراندیه بو برخ خوده جمار 7 خوده دستهلداری و رومت مطلق دا ایسا مسیح و دیسا امپیرا رو برو دمینن گو پتروس زنامه خدا گوتیه یه گو لمل خوده راستیه گاوا گو او چویه بهوشته و ملیاکت دستهلداری و هیز جرابن. ام دخوازن دیسا پرنسیپا جوه بشه شخص ایسا مسیح دوباره بکن جبو گو ام ببن باورمندن راست دوه ام بجاسوسا مسیح باور بکن او کیه و بجیان اخواه مرن و جین اخواه جبو ما چکر و هلکشینه. ده ناف جواتا جهوان دا بزگرکه که هبو گو او به هرگولو بحثا ویدکه او جی اوه گو او هین بون گو ملیاکت جهر کسی مزنترن ده ناف وان دا ایسا مسیح جبرویه که
نویسکار نامایا جعبرانیین را ev ramana taybetî bi kar anî. Li ser bengeha tiştên ku me got, li ser giringiya ku em di derbarê Cesusa Mesîh de bawer dikin, em dibêjin ku Xudan baweriya hêsan qebûl dike. Bi watayekî rastir, em ne jî teqdîr dikin ji ber ku bawer dike ku di derheqî we di ber hindik zane. Lê her ku em li ser wê bêtir û bêtir fêr dibin, em dest pê dikin ku wataya rastiyên a baweriya fehm bikin, baweriya bi Xudan Îsa Mesîh. Pirsa me ya îro ji bo rêfleks û spandinê ev e. Ji ber ku bawermendên rast bi Mesîh re mîrasgirên xwe ne, gelo ev yek çawa bendorê li ewlehiya me ya di derbarê jiyana me de herheyî da dike. Were em bifikirin ku Îsa Mesîh kî ye û em li ser hemû tiştên ku em ji vê beşakê tê bê bihesiyan li ser kî ye Îsa bifikirin. Em li gerdûnê difikirin û paşî em li ser vê yekê difikirin ku ew wek berxê Xwedê hat dinyayê ku me winda neke û jiyana herheyî bide me. Di ronahiya van peyvan de em bibînin ka Pawulos di Romayî 8 de çi gotiye. Em dikarin bi vê beşa mizginiyê re muzika bendorkar bikir bînin kî di me de ji hezkirina Mesîh veqetîne. û bersîvan ku Pawulos wê bide ev e ku tiştek nikarê me ji heq veqetîne. Tengahî, an tengahî, an tengahî, an birçî, an tazî, an xeter, an şûr. Serkeftina me bi sayayê ku ji me hez kiriye. Çimkî ez bawerim ku ne mirin, ne jiyan, ne milyaket, ne serwerî, ne hêz, ne tiştên heyî, ne tiştên ku bên, ne bilindahî û ne kurahî, ne jî mexlûqekî din hene ku dikarin me ji hev veqetînin. Hezkirina Xwedê ya ku di Xudanê me Îsa Mesîh de ye. Werin em vê prensîpê carekî din dubara bikin û li ser bifikirin ji bo ku em bibin bawermendên rast divê em di şexsê Cesusa Mesîh de û bi xebata wî ya ji bo me bi jiyan, mirin, vejîn û hilkişina wî bawer bikin.